Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semulja para alim ulama, para guru, para sesepuh, para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, jamaah Yasin tahlil majlis al-muhibbin, nakhusu bidzikri semulja guru kaula sareng ajunan sateja Ki Haji Muhibullah Khalil bendeka seampun mari katerangan Ki Mas Hasin bin Abdul Hamid juga beda Mas Ulil Abasar bin Mas Abdurrahman juga Hadratal Walid Ki Haji Abdul Hamid bin Seteja, guru-guru selain saya tak bisa nyebut asmana situng bersitung, tak ngorangin hormat abdina deka Seteja. Alhamdulillah puji syukur deka Gusti Allah kaula sareng ajunan bisa Rabu hadir bedeka dinto majelis dalam rangka panutupan sementara majelis ka dinto Yasin tahlil. Mantir moga Kak Dinto kaula sareng ajunan sateja dadi orang seistiqomah, amin Allahumma amin. Mangken menabi buka boleh panjenengan bisa keduan semangat si anyar untuk semangat norok sholawatan Yasin tahlil jam'iyah Kak Dinto dadi majelis seeridoen ben barokain sareng Gusti Allah, amin Allahumma. Lakar tutup karena leres debuna Mas Hasin gelek bekal kedatangan bulan Ramadan, karena bekal kedatangan bulan semuljah makanya tutup sementara malah lebih sampurnah panapa Kak Dinto ibadah bedenang bulan Ramadan bener tutup keng pola nata anda bener, tapi karena hormat pada ajunan keduan tuku tapi kerabuan guru, kerabuan tamoy semolja tutup kade tukuna benekeng tak anda ada keng saking ahormat tamoy semolja mangken lestarena ampon Ramadan Kak Dinto buka boleh mantir ki beri umur Kak Dinto kaula sareng ajunan kuat, amin Allahumma amin. Kaula tak banyak Kak Dinto karena ki bedeh kakak Agus Muhib cuma meri oneng bahwa kaula sarang ajunan ngerecep tore babenya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mantir moga beri barokah nang bulan Rajab ben Sya'ban ben mantir moga pada bulan Ramadan, amin Allahumma. Depa ada bulan Ramadan sebisa sempurna ibadah pasah ben sunat-sunat sebenang bulan Ramadan, tarawih, tadarus, ngatamaki Al-Quran seteja bisa sempurna. Mun sakirana sampeyan sareng abdina seteja ajunan seteja sareng kaulen neka sakirana depa ada bulan Ramadan nambahin dosa. Pasah tak pasah, tarawih tak tarawih, ngerasanin pancet ngerasanin, tetangke pancet tak rukun, satretanan beda setaknya. Pada bulan Ramadan bener nambahin kenceran tapi nambahin dosa. Kita orang tu aki mantir tak ada baik. Ayo mantir tompes baik pun ki. Depak bulan Ramadan sebisa nambahin kenceran, amin Allahumma amin. Kaula nyaon tua juga. Kaulanya on tua juga mantir moga Kak Dinto sebeda Kak Dinto guru-guru sebeda mantir ki bisa bimbing kaula sarang ajuran dekat jalan saya lebih semak dekat jalan saya ridhoan sarang Allah, amin Allahumma amin. Guru-guru sebeda mantir moga beri umur sebarokah sehat zahiran wa batinan, amin Allahumma
Yang tua juga kaula satretanan Agus Muhib, Mas Hasin sebeda Kak Dinto, Ami Kiai Haji Abdul Hamid. Satu je mantir moga kaula ron ketoronan Kak Dinto, mantir dua aki Kak Dinto, mantir rukun terus rukun. Amin. Terus juga mantir dadi ketoronan bisa abung kaki ring sepo, sebisa abung kaki mbamba se ampun epon dut sareng Gusti Allah. Mantir moga dadi ketoronan sebisa nambahin ganjaran ahli kubur panjenengan juga. Amin Allahumma amin. Pokoknya kayak sana kaula Kak Dinto nak mek pokok amin tok pokoknya. Nah, Kak Dinto, kula cukup sekak Dinto tok pun. Mantir moga de pada bulan Ramadan serbi kamah kula beli boleh bulan Ramadan bisa nambahin ganjaran. Amin Allahumma amin. Pun sakecek nika kaula tak keterangan napa-napa Kak Dinto beda Agus Muhib cukup sekak Dinto dari Abdina. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.